resort ke Chongqing ni. Pergi ke di Singapura pa, sebab dah lanang banyak jet ski. Run nak show Singapura. Bang, no krokodil lah. No lah. Apa itu bu? Passenger naik ni. Oh, setep ah. Okay, thank you. Ini driver taksi you ada kapsa India. I try change. Many changes no ah. Very. I don't know lah. Kena kapsa India ni kami yadra. Here is not working this one. Yes, yeah. Tomorrow we will go back. Where is the hotel? Planet. Oh, Planet. Yeah. Okay. So very big, huh? Yeah, it's very big. You very friendly. Ada We will give you 10 star also. Terperlu matangi lami nang tena po nak tu nak jingkeng. Te matangi pat sa shawai ka jaka bangin let kai. Terperlu ni driver jeng udang keren phone bat kawai Boleh ka telepon ni. resort ke badan ATV bat Bisa ngomong langsung sama te penumpang ingi ya? bat compare ka price kan ya bat kate te bangin let jak kamtan mas ni sto ingi ru te plus mineru la ay gini bisa support India supporting ka 5 minutes wait ah, bos. oh ya fine te perlu ni ngiwan tambah gila kang kidang sina te mentang let chak we bat ka jaka selfish tema sampai kan ni video tangi apa yang ni apa KTM Resort. That Singapore. Oh yes. Tenang ini ngila ban i ka Singapore. Ni sa tei. Ajan mo. Tangi ni na lang ni. Perlu ke resort ke Chongqing ni. Disha kampungan ni banca Singapura. Ang ni ngila ban i ya ke Singapura kadai ke Singapura kadai syatai. Tai ki building te bila ban i te kala di Singapura mah. Ini kadai Indonesia. Try nang ni hari stay tay sikin ta tam man po stay this bed ini ka bed swimming pool ro godan ne tay price ni frat one kuali snorkeling ro kadaya do Size pa hajar. Orang hilang. Cari orang. Hilang. Ingin lihat kan jet ski. Kau beli teh snorkeling tembangan nang reban cingis po Pergi teh di Singapura pa, sebab dah lanang banyak jet ski. Run nak show Singapura. Oh, di Singapura wah, iri tegi Marina Bay, building. No syaka. Wow, dan krokodil le. Bang, no krokodil lah. No lah. Apa itu bu? Oh, ambil lah. Perlu kena ke concern bangi hap ke pam bangi hap pendap shaban stang ya ke jet ski. Sem friends from pada. Perlu tangi lah ada ban crab. Ya, ski mah. Semuanya ada kete.
Perlu tangi lah. Okay, you go to my friend for the training. Okay, one, okay. But one by one. Okay. You can bring the. Give here na. Just bring. Ilan ang ta? Wali widos. Nya right akhtay ma. Perlu. Despite kena video dekat sang kena. GoPro. Perlu tangi lah. Kira ni. Vlog entah. Baik. Ini dia first time banyak kan ya. Tu dang penikai suai ngak dah banyak. This one accelerate. Okay. And brake. Okay. Wow. Perlu tentang ila ada ban training dan tentang ila ada ban nyak ni without kenam dan ugai tengah perlu kena nyaannya. Later I take a position at the front, you behind me. So you just follow me from behind just like that. So I'm always behind you. Yeah. Okay. Later you just This one. one time. Okay, on now. Okay, if on, you insert the key to the nipple. This one. Yeah, just push. Just push. This push. Okay. Okay. Before you hear the noise. Yeah. Just engine on. Okay, just like that. Kita kelas start kan ke engine. Okay, let's go.
tang idan po tang Riau. Ta la nya sini perlau jengah. First, I need to insert the key, right? Kalau nggak bebas bah bencong dia banyak ru jasa lanang banyak ru ya kan ya perlu supaya ini video udah berkot ski perlu ngalanya amenya perlu ni kelakot ketua kecing ya nya ya kan jet ski tengi niar no mentah oh kaki thank you brother. Saya nak biar rumah blok ya setengah katakannya jet ski first time nak jengem first berkelas try mio shootnya abis tewe pak perlok nak try kan video konongnya sekendi pada gue pacaka dan ini semua pada video sampai padangnya apa jaga video cengah nak pas